Nakuphi? eJerusalema. ukuthi konke okwasilisa kuyizukulu kuya kuthiwa okwahlukanyiselwe Ithi incwadi engcwele njengokulotshiweyo ukuthi encwadini konke kwesilisa kuyathiwa ngokwehlukaniselwe inkosi. Haleluya. Konke kwesilisa kuyathiwa ngokwehlukaniseleni inkosi. banikele ngomhlatshelo njengokuthiwa emthethweni wenkosi amakhwebe amabili noma amaphupho amabili amajuba. Khona lapho abazalwane abangayi-understandi khona. Haleluya. Ngiyabona amajuba angena kuphi bazalwane? Phela besingeke sizokolontsheka lapha Ndlovu kungakalutho emakhithini. Ngenza kancane kungakalutho emakhithini amajuba amabili engekho ngenza kancane. Haleluya. Kuthiwa kanikele ngomhlatshelo. Umhlatshelo kuyenzela ukuthi kwenziwe njani Ndungwane? Ukubuyisa. Kodwa kuyokwenzela ukuthi libuyisana njani? uKristu angeke ezulwini ezodla lokwelimhlabileyo. Uyadliwa yimi. Haleluya. Ukanikele mawusehluleka uNkulunkulu wayenza isilinganiso esihle kabi. Amen. Mawusehluleka imbuzi noma inkomo kuthiwa yehla ke uye emajubeni amabili Nkosi yami amajubeni atholakala nasesigangeni ungabamba ngesika. Beka kwakukhona umuntu eJerusalema khona umuntu igama lakhe kwakunguSimiyoni. umuntu wayelungile. Uthola umuntu wayelungile futhi emesaba uNkulunkulu ababhekile inhlambuluko kaIsrayeli. Haleluya. Uthola umuntu wayebhekile inhlambuluko kaIsrayeli emesaba uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Amen. Namhlanje kasamesaba uNkulunkulu angithi. Sesimjwayela ke. Haleluya. Akazibona uKristu wenkosi. Wafika ngomoya ethempelini. Wafika ngomoya naye ethempelini. Wafika ngomoya ongcwele ethempelini. Wamkhona njengesiko wasembusika. Haleluya. Uyindodana mina kangisabanga ukuthi lapho esibalethelwayo singathola unyawo phela. Hayi. Bekela ngilesandeni lesi. Hayi lapha right. Haleluya. Uyabe sekhanjiswe nguyise. Haleluya. Haleluya. Ngoba ithi incwadi engcwele lo muntu ebhekile induduzo kaIsrayeli. Yes. Ehleli futhi esaba inkosi ehlonipha. Angithi bazalwane. So bantu bethu njengoba sibamba ngalezi izandla sisuke nathi siyesaba inkosi thinta mntanami. Uyise nonina bamangala ngalokho okukhulunywa ngaye. Haleluya. Ngizembanga kakhulu umsindo. Ngicela lingenzele into efanele liyenze mangabe limangala. Uyise nonina bamangala ngalokho okukhulunywa ngaye. Haleluya. Ngithanda ukumangala kuyachiyana. Manje laba asebemangala omunye enwayo umuntu. Haleluya. Haleluya. Amen. Bazalwane ngicabanga ukuthi mali lalele kahle Ndlovu noma mbengekho ngithi. Mama kuthiwe ukuthi umntwana lo abe right alalele kahle. Kuthiwe luthando mina ngithe bathi hayi mdala induku is a past tense into yadlula kudala. Uyezwa mntanami? Manje mawungamkhangeli namhlanje umntwana abantu ababengakhangela ngobaba. Ubaba ozala mina sengikhangelwa manje.
noma sesikhuluma ngemali endlini bese sikhuluma ngokudla endlini sesikhuluma ngani uma uyambheka impela emehlweni athi baba ngathi ngiyashota angibazalwana embheki kodwa ungabona mntana amkhulume esabanga ukuthi uyajaya Amen. abantu ababengagangelwa ngobaba futhi nje baba wayethe ngena kunemnyango ethi gurukude emnyango so thina siphuma ingathela dinkuni bonse siyalala manje ngibona naye besenza yonke lento sokune problem. Hallelujah. Abamangala bonke bebhekene. Sifuna lesibone uthando angithi asithathisana. Abesathathisana bese ake ngithabuza ukuthi beliyenza njani. Omunye wethu omunye. Kangena nemlimangala. Mangala uliselwe mangala ukwenziwa ngumntwana umntwana nombuzo bayini ma elethe enkosini kukhulunywa ngelizwi lenkosi uyabona anti abantwana ngabafana ngathi ukuthi laba bagidika masida kwayenziwa kwathi baphuthume ekhaya ngale lona ulethe ezinye izinto naye futhi abantwana ngabafana bazalwane thinta mntana Usimyani wababusisa. haleluya sesismayilelani kahle sengingalibusisa kodwa mali ngasmayilani ngoba ngathi liyazidepana ayithetha ngingibusisa Usisiwe wozayo, usisiwe wozayo, wozayo, yegama lenkosi. Wonke amasontweni uhambile lokho elunguza ngazange ayibone eyenza njengani General foundation. Hallelujah. To be honest, I'm witnessing that. Ngihambile ezisontweni ezinamabhuku amaningi amakhulu kodwa ngizange babona abayenza njengani futhi aba-create izingoma phela esithi ingoma lethithini ubusisiwe ozayo mase sikhipha imali futhi ithini futhi mase sibusisa futhi ithini futhi nako. Hallelujah. Wathi kuMaria unina, bheka lo miso lokuwa nokuvuka kwabaningi ku-Israyeli nesibonakaliso esiphikwayo. Yebo inkemba iyakudabula nowakho umphefumulo ukuba kwambuleli izinto zazinhliziyo eziningi. Yeso ke mama. Umntwana lo uzoyenza izimanga njengayena lo wayenza izimanga u-anti wakhe nangu uMandlovu lapha. Wathi mntaka mnewethu uzonitshayisa ngabantu. Usuprofita uphinde uprofita. Hallelujah. So naye lo mntwana kuthiwa uzoyenza izimanga eziyakuphiwa ngabantu bethi lo siyamazi ngumntaka kaJabulani umntana kaJabulani wakonakabani bani besiya kuzibani bani seprofit yenza so angibazalwana. So egameni lomsizi kuzoba uyaphikwa ngabantu bethe kuseuye ukuthi bamtshintshile esibhedlela thina sina umntwana oyenza so angibazalwana. So egameni lomsizi Thixo izinto ziyatholakala kithi sinazo khona abantwana bephikwa khona ukuthi hayi asasinganayo thina umpostoli lona sakhe wakwaphika kodwa hayi wakhamba egoli bamtshintsha lo sebuye profita so egwaza phansi ephendula into zabantu bathiwa no bamtshintsha le thinta mntwana Kwakukhona nomprofetikazi u-Ana. haleluya ithixo thexolo kwakukhona nomprofetikazi uhana naye kuthiwa wayesekhulile kakhulu ehlalile nendoda neminyaka ehlala esontweni engumfelokazi wasoba neminyaka engamajumi engasuka etempelini elindile nesikhathi sonke ekhonza ngokuzila ukudla emesaba uNkulunkulu namhlanje abantu abasabesaba uNkulunkulu ukuzila ukuthi namhlanje kuthiwa zila ukudla abazalwane bangazibulala khona. Amen. Angithi kunye siphazanyiswa ngama-fridge. Phela ama-fridge abanye bathanga 2. Ayiyabheka ngapha kule-fridge. Ayithi ekamereni kule-fridge. Ukuzila ukudla nokuhlala etempelini abazalwane kabasahlala etempelini. Hallelujah. Uthola umzalwane wayehlala etempelini. Bangaka abantu abahlala etempelini la? Bangaka? Angithi yabona selilahlekile khona la. Wayengakathuthanga emzini wakhe wazohlala etempelini. Hallelujah. Katutha yazi tempelini basikazangathuthe kodwa lo muntu ngesikhathi zonke itempeli lalingaphi napho lalila enhlizweni yakhe wayekhonza ngokuzila ini ukudla mhlawumbe mayinto simxakile wayezila ukudla. Hallelujah. Masalone asizameni ukuthi sike yabona mawedwa hey unfortunately ngikhohle ukuthi laba nomzalwane okade
umunye ubaba laphana kade ngumfundisi wami umakhelwana kuyade siyemngcwaba namhlanje bengitshela ngeBhayibheli ukuthi angihlazi lo wayengaboni ugcine nje uNkulunkulu sembizile bazana walala ke kahle akuhlale phansi ukuyihlaziye ukuthi njengoba kuthe wayekhonza ngokuzila ukudla lithi ukuthi wayezila njani ukudla namhlanje abantu basikhuluma ngokuzila ukudla understand ukuzila ukudla ukuthi uthona amen haleluya haleluya so asizileni ke ukudla ngendlela engakhona sikhonza nathi ukuhlala ngaphi ethempelini ethempelini akutsho ukuthi mama thutha amen uzothina usada ushwa mama sithutha nasenyakhona ukuzila ngumthempeli kunamadawu sethwele impahla phela siyahlala ethempelini no ithempeli kahlale kuwe nje kuphela uziphilele nje ngoNkulunkulu yonke into mayiyenzeka maha lapho uthi noNkulunkulu kuphela nguye oyaziyo uNkulunkulu uzokuzisa uNkulunkulu uyabona uthi incwadi engcwele akuduli akufani nezinye izinto zonke thina mntanami naye ke fika ngafuna leso sikhathi wadumisa haleluya kuthiwa naye fika ngaleso sikhathi uthe wadumisa uNkulunkulu wakhuluma ngazo zonke ezazikhona wayezazi ukuthi umntwana mayeselethiwe enkosini uzonikela njani ukuba liphile thina mntanami izodlalela ezinyaweni zikaJesu izodlalela ezinyaweni zikaJesu le ikhulayo mangicabanga ukuthi angakamthatha umfazi haleluya haleluya ngisibuza ukuthi uzothi mamthetha ahlale naye njani ngoba idress nje kwakufuneka idress kuphela kongafuneka enye into ephilayo la kwakufuneka nje idress ukuthi agide nje 6 to 6 kwaku-right kuyo haleluya kodwa hayi ngiyambona umama uyagoqagoqa bazalwa mhlawumbe litshela ongalayo uyagoqagoqa umama segoqile phela idress nayo akufana kancane haleluya haleluya inkosi engcwele sebefeze konke ngomthetho wenkosi njengoba kuyela kube eGalile ngomthetho wenkosi behlonipha ngithi mama lifike endlini laphana kulo mama otshumayele lapha aMandebele utshumayele ngawe eprofit ungekho lo mama wathi oMandebele njengoba sibabusisele namhlanje bayasuka lapho umtshana bathatha abantwana bahamba 5 years kasababoni nabantwana sebehlele umntwana seziyagula bona ngale umama secabanga ukuthi kuloyiwe kubuthakathiwe uzile mntanami kade profita ngawe nami ngicele ngivume amen ngingasizi so mntanami ke kuyaba kuwe ukuthi ngayitshintsha lento noma uyayiyoniye phambili kodwa kuNdlovu yena kuthiwa uhlala ethempelini amen uyangizwa mama bathi uNdlovu uhlala ethempelini nomntwana uzohlala ethempelini nobaba wakhe ngoba ethe udumo lwenkosi nje sifuna udumo lwenkosi lapho haleluya sonke bazalwane kakhulu ke siyabonga ingathi ningabuyela eJerusalem ngendlela ubusiswa kwabantwana haleluya haleluya khona balethe kuye abantwana ukuba abakhazi amen Moses haleluya cela le team yakho sisondele ngapha mali lize ngapha mali phakathi lize ngapha Moses angazi umbibanenge ngoMoses yebo ngifise wena ngoba ngiyazi wena olapho mfana ubusiswa kwabantwana baletha abantwana kuye ukuba ebaphathe baletha kuye abantwana ukuba ebaphathe kepha abafundi babakhuza kodwa uJesu ukubona wathukuthela wathi kubo vumelani abantwana bezwe kimi ningabenqabeli haleluya abanjalo kodwa uJesu ekubona lokhu
Kodwa uJesu ubona Kodwa uJesu ubona lokhu. Vumelani abantwana beze kimi. Vumelani abantwana beze kuJesu. Ngokuba umbuso wezulu ungaNkulunkulu. Ngiqinisile ngithi kini. Ongemukela umntwana njengalo umntwana ngeke engene embusweni wesazini. Wasebeka izandla ebabusisa Nkosi engcwele Nkosi yaso. Ababusisa lenjabulo esinayo. Busisa lenjabulo babusisa lenjabulo esinayo. Lenjabulo esinayo. Lenjabulo esinayo. Busisa lenjabulo. Izazi zaseMpumalanga. Sezizwile inkosi zamuka beka inkanyezi ezayibona kwayaseMpumalanga yahamba phambi kwazo yaze yafika Yaze yafika lapho kulo mntwana khona. zathi kuyibona Zathi inkanyezi kuyibona. zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Sesibonile inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Zasezingena endlini zabona umntwana noMaria unina zakapinda kumba jakaona Maria. They entered the house of the room. They saw Sesimbonile umntwana sabona lo Maria silandaba lo Josefa sesimkhunga manje. Haleluya. Njalo
Hallelujah. 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 Kwesinye isikhathi onobhala bazaba leqala ezulwini. Hallelujah. Umuntu uyanikeza umntwana iswidi sakhe. Onobhala sesifisile. Isipho somntwana. Gaza umama wakhe adle. Mandebele. Ufuna ukubuza ukuthi iswidi usibonile uma usuka la namhlanje. Hallelujah. Zamkhunga ikolita Buka uthabathe umntwana Josefa, buka uthabathe umntwana Ngoba uHerod uzafuna umntwana ngoba uHerod uzafuna umntwana ukubambulala. Wathabatha umntwana lonina ebusuku wamuka waya eGibhithe. Wavuka-ke wathatha umntwana wabaleka, wathatha umntwana lonina uMariya wahlala ngaseGibhithe. Hallelujah. 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 Ufothi yakhona uMoses yaxolisa mnawami. Ngoba yaxolisa mnawami. Yabe sezathi uphela ubuye labavakashi. Wena wathatha abavakashi uqoqe labeceleni. Bazathi ekhosini yakho ukuthi sidlale kuzoxoxa. Hallelujah. Yabaleta ebandleni. Hallelujah. Yaxolisa khona abafoko kancube. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sizocela amabandla akhona
name.